ظلم آمد بردارم دیگه با یکان کسی دارم با شما ندارم ظلم آمد امروز خیزه ابوی نمیکیجاشه اینی میکیجاشه هر یا تهزن من بدونم یا چه کنی بچه کوچکی یا آدمی که خودش قرض داره میاد ظلمش میکنن دکی جای همین مردکی هم خیلی نمیشنگه که تین همین قرض داره میرن دولت بومد نجه باشه یا همین زور شما با آدم هایی که هیچی که کردن هم میتونن دست پیش برن زور شما با همین میرسن کدوم هم رو سیرت هم کنن کدوم هم سیرت هم کنن دیگه نمیخری دیگه توبه کردی بس توبه کردی من رانی بودم توبه کردی نشکمه او چشو برای بای توبه کردی توبه کردم نشکمه ای بای اخلا салому алайкум ребята пацани дивчонки ҳай ҳа нами видеоро тамошо кардам бародар номард питушохка ту била беақлӣ агар ту мардаки дастҳои немеши ту рафиқ мешидӣ ку инам хеле ҷо намебурдӣ як дуюмаш ки худат намерафтӣ сеюмаш ки агар кори хато кеста буд ку ами оз так мегирифтӣ насиҳатш мекардӣ мегуфтӣ ки додари акаи дига накай ами корота ту била видео кардӣ амира партофтӣ хиёли ягон кори хуб кардӣ просто кибаданта ишон додӣ ки я лави латтаи ту мардак нестӣ мардаки кора намекуна занакҳо ами кора баъзеш намекунанд ту билад ба кадом рӯ ту ами кора кардӣ тура лабои курукда бояд нахай дару туф кунанд гапзани қатъи ту ҳаромай уже ма тура овозта шунидам 20 гуноҳ гирифтам гумша пашка гумше фотимчик алайкум бародарони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. дӯстон, наворо шумо дидед ки ба хотири як қарз, ба хотири як пул чӣ корҳое карда истоданд нисбати бародарамон ҳоҷи зафарҷон, яъне ки бо тахаллуси ҳоҷи зезе ва бародари ӯра маст кардан, видео кардан. мақсад лезид ба оилааш, ба семияш кардистанд. акӣ ба хотири пул имрӯз ба ҳар яки мову шумо маълум аст ки ин пул ҳамара дар ҳар рол бозӣ медаронад. фарзанда ай падар, падара ай фарзанд ҷудо мекунад ба хотири як коғази андаке, ба хотири як чирки даст. чӣ гуфтанем дар охир? дӯстони азиз, ростӣ вақте ҳамин видеоро тамошо кардам ба хотири ва барои ана ҳамун гирияи ҳоҷи зафар, яъне ки ҳоҷи зезе, ростӣ ман натонистам дига тоқат кардам. ин мардак маҷбур шуда ирӯз хуша видео кард, номусаш омад, зӯраш омад, маҷбур шид. ман номуси бешармию беҳаёгиро дар рӯш кашида масткаша гирифт видео кард. ба хотири чӣ? ба хотири ана ҳамин коро тин шавад, ба оилам лезид накунад. мардҳое ки ҳамин шахсият аз шумо қарздорай, ин нагрехтай видеообращение кардест ба шумо ки гуфтест ки ман метиҳмам пули шуморо. накунед нисбати бародари худтон. худое накунад ба ҳар яки мо шумо маълум аст ҳар рӯз аварияҳоро мебинем, одамо дар ҷа миллион қатӣ мурда рафтестанд. акӣ ман тарафдори ягон каси шумо нестам, фақат ҳамин айби бародаратонам паҳн накунед. ҳамин шахсият гуфтест ки ман метавонам пули шуморо, ҳеҷ ҷо нагрехтам, намерам. палибому шумо видео кардесед. айбай айб. фақат бишинед якам дар фикр кунед. шумо дар ҷои ҳамин бошед чӣ кор мекардед? ба худо қасам гӯ, вақте ҳамон гирияи ҳаминро дидам, дили ман об шид, дилам пур шид. гуфтам нахуд мардакҳо гирия намекунанд, не дурӯғ ай ҳамаш. мардакҳо вақте гирия кунанд, манъ кардани гирияи мардакҳоро манъ карданаш қиин аст. намедонам ки чӣ замон шид ба хотири баъд бародар ҳоҷи зафар ки бисёр видеоҳои тира мо дидем дар бораи ӯ рафиқое ки дурӯғ мекунанд, фребут мекунанд, пеш ҳамин видеоҳоро мекардем.
این روز نتیجه همون ویدیوها تا نتیجه سخنات خودت با مردم مقایسه کردن نشان دادن دو دستی. در این دنیا میگن یار و رفیق دوستی جورابازی نیست، هست جورابازی هست، یار و رفیق هست، اما در همون گرد اطراف شمایی که مقصد 10-15 تا جورا دارین، 2 نفرش 3 نفرش خط شما دائمی هستند. وقتی یک مشکلی آمد، یک پرابلم به سر شما آمد، او وقت یگان دوست و یگان رفیق و یگان جورا نداره. یعنی یک شخصی تنها در بیابان مانده میشین. حتی آدمایی که ما همیشه در برتیم قطیتیم به همین خیلی مشکلی ها سنجیده بینین، یگانش در برتون نمیابین. نشاطی ان همین خیلی آدما، نشاطی ان همین خیلی سخنها، نشاطی ان همین خیلی حقیقتی که در دنیا آمده است، حاجی ظفر ویدیو میکرد، سخن میکرد و امروز باشه ای دست یار و رفیقش، ای دست او شخصیت هایی که باورشان کردن فریب خورد. در اینجا نمیدونم چند سوم رول بازی کردیسته. نخود قدری آدم، ناموسی آدم، وجدانی آدم از همون پل بالا شود. همین انسان میگه نگریختم برادرای عزیز، نکنین خیلی. یوتیوب میدونم، در یوتیوب نشدی انا همین برادر حاجی ظفر ویدیو هست. تیک توک میدونم، در تیک توک همین احوال. اینستاگرام کو پر همین ویدیوهای همیش دگی هست. ابرشه نیما به همون بلاگرایی که مشهورن در جمهوری تاجیکستان التماس از شما یک کارتای زبور خوی کنین. همین برادر ده هیچ نباشه 100,000 آدم دید وقتی یاسمی پارتو یک سومونی پارتویان 100,000 سومون میشه. خیر کنین، خیر از برای الله کنین، خیر خاطر فرزنداتون صدقه سری فرزندا و اهل عائله کنین تا همین برادر ای مشکلش برویا و نتیجه کاری همین را ببینین و دیگه همین برادر همین کارو تکرار نکنه. از همه بلاگرها، از همه شخصیت هایی که با نام چهره اشناخته در سامانه های اجتماعی هستند به طرف نسبت برادر حاجی ظفر نباشین. ویدیو ابرشنی کنین، ویدیو کنین، کارتای زبور روی کنین، تا حد امکان چقدر میتونین یاردم کنین. بنده به خطا نمیشوم، به عیب و به خطا به گناه تنها خداوند متعال است. ما بنده پر از گناه هستیم. لیکن بالا این همه نگاه نکرده ای شما فقط خواهش همیه که نسبت برادر خود، نسبت یک شخصیت خیلی رفتارها نکنین. ای بای برادرای عزیز و کسایی که در سامانه های اجتماعی چخلی گفتیم یک کارتای زبور رو کنیم به همین برادر یک یاردم تیم با خدا. ای بای وقتی همین را شما چخیل دلتون میشه که گریه همین را بخانه تماشا کنید. وقتی من همین را ویدیوشو تماشا کردم دلم پرای اوشید، دلم پر شد، فقط گریه نکردم خلاص. ای بای با خدا، خداوند رحم بر حال ما کنه، خداوند رحم بر جان ما کنه، خداوند ما را از همه رفیقایی که نامرد هستند دور نگه ما داره. و برای همه شما سلامتی احترام خواهان هستم. بیزار همیشه در پناه عظمت خداوند باشین. چقدر گفتیم پهن کردن شرمندگی، پهن کردن یک کاری بیادبی که خدا و رسول ای روز نیست احتیاط باشین و دور ای همین کار باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.